Kada u kupatilu pronađete ovakve mušice, to je znak da su iste pronašle put od vaše septičke jame, a najvjerojatnije kroz ovaj sigurnosni odvod. A kako riješiti problem saznaćete ako ostanete na videu. Rješenje je ovaj protumirisni uložak, a ja bih ga radije nazvao protusmradni uložak jer sprječava smrad da dođe do vašeg stambenog prostora. Košta nekih 30 kuna i domaće je proizvodnje, a spasit će vas od velikih neugodnosti, pogotovo ako iznajmljujete prostor. Kako vidite, ima pregradu koja se malo otvori taman toliko da propusti vodu, ako dođe do izlijevanja, a mušice ne mogu nikako proći prema gore, a razlika sa ovim klasičnim je očita. Montaža ne može biti jednostavnija, podignete rešetku, izvadite stari uložak i umetnete novi protusmradni. A dok ne kupite originalni uložak, improvizirajte i napravite jedan osobne izrade, a za to vam treba oštar predmet i balon na puhanje, koji ja trenutno nemam, već ovaj zamjenski. Nježno ga navucite na uložak i napravite par rupica, kroz koje može proći samo voda. Zbog zgužvanog balona smrad ne može do vas, a isto tako ni mušice. Ako vam je video pomogao, molim podijelite ga i dodajte sviđanje, a možete se i pretplatiti za obavijesti o novim videima. I hvala na gledanju.